Êtes-vous content de recevoir le papa ce matin? Amen. Amen. Nous prions donc de vous lever pour que nous puissions Iyo mana dusengera komeye. Haleluya. Imana yacu. Imana yumva amasengesho. Haleluya. Iyo mana irakomeye. Iyo mana dusengera komeye. Imana itabura guseruka. Haleluya. Imana yumva amasengesho. Nabera Imana dusengera. Iyo mana iratangaje. Iyo mana dusengera komeye. Imana y'abagabo. Imana itabura guseruka. Ikora ibikomeye. Imana yumva amasengesho. Haleluya. Imana dusengera komeye. Tuyibyinira irakomeye. Iyo mana dusengera komeye. Yagize neza. Imana itabura guseruka. Haleluya. Imana yumva amasengesho. Yesu. Iyo mana dusengera komeye. Iyo mana dusengera komeye. Yakoze ibikomeye. Imana itabura guseruka. Tuyirane twese. Imana yumva amasengesho. Yabera. Iyo mana dusengera. Nyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Muri byose nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane. Oh, nyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Muri byose nyemerera ngendane nawe. Haleluya. Nyemerera ngendane nawe. Ahantu hari Imana yera. Tubiribe ahantu hari Imana ikora. Ahantu hari Imana ikora. Ahantu hari Imana ikora. Ahantu hari Imana ikora. Ukawera aramanuka batangira kubona Imana. Ukawera aramanuka. Ukawera aramanuka batangira kubona Imana. Manuka. Ukawera aramanuka batangira kubona Imana. Haleluya. Batangira kubona Imana. Abagabo batangira kubona Imana. Abasore batangira kubona Imana. Haleluya. Batangira kubona Imana. Araja bigenze neza. Haleluya. Araja bigenze neza. Uwa papa araja bigenze neza. Muri byose araja bigenze neza. Haleluya. Araja bigenze neza. Yes, araja bigenze neza. Araja bigenze neza. Ntago tuzongera kubabara. Ntago tuzongera abapapa. Ntago tuzongera kubabara. Haleluya. Ntago tuzongera kubabara. Ntago tuzongera kubabara. Kuko yangiriye neza. Yesu kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza. Haleluya. Kuko yangiriye neza. Kuko yangiriye neza. Iyo niyo mana nzakorera. Iyo niyo mana nzakorera. Haleluya. Iyo niyo mana nzakorera. Iyo niyo mana nzakorera.
Urimana, 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 ugira neza, waze gushya, Urimana, 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 oh Urimana, Urimana, uyu mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, uyu mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, uyu mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, uyu mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu, haleluya, uyu mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, oh kuko yangiriye neza, Yesu kuko yangiriye neza, amashi menshi, Yesu kuko yangiriye neza, twibwe twese, yo kuko yangiriye neza, uwo mwami kuko yangiriye neza, abapapa twese, Yesu kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, oh kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, Yesu kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, kuko yangiriye neza, abashimeshwa mwa Yesu, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Abapapa murakoze cyane. Abapapa mbere yuko mugenda, dutangira uyu murimo tuyobora minisiteri y'abapapa, Dadi yaratubwiye ngo abonye abapapa 100 bari dedicated mu murimo wayo, ngo yahindura u Rwanda agahindura n'amahanga. Il y avait un jour où notre papa avait dit que s'il y avait 100 hommes qui soient prêts pour servir le Seigneur et pour changer le monde. Murakoze Tony. Amen. Gusubira ku murimo wawe. None byarabaye. Et les voilà, ça s'est fait. Abapapa 100 turabafite. Nous avons le sans père. Mfite amazina yabo. Et nous avons leur nom. Famille basengeramo. Le famille dans lequel ils prient. Dadi nagaruka avuye masengesho. Lorsque notre papa sera de retour après les prières, nous allons lui remettre la liste de papa. Benshi bari hano bari muri yo liste. Nombreux qui sont là devant font partie de la liste. Muri culte ya mbere bari barimo. Ceux qui étaient dans le premier culte font partie de la même liste. En ce moment, nous sommes plus de 100, 102. Comment est-ce que je le sais? Dans les prières de chaque lundi, que nous venons de faire pendant 2 ans, il y a des papas qui font partie de la même liste. Pour ceux qui se sont donnés pendant ce temps, et ceux qui se donnent dans les activités de papa, cela est une confirmation pour que notre papa puisse les utiliser comme il le voudra. Amen.